Setsha sena se setjha se ile sa bulwa ka selemo sa 2016 se boemong bo botle haholo bakeng sa batho ba tswang profenseng ya Western Cape ho le ba Gauteng ba haola le Bloemfontein. Sena se ba thusitse ho thibela mafu a neng a ntse a ka kgona ho qojwa. Baahi ba re ba kgotsofetse ka ditshebeletso tseo ba di amohelang. Here is not a problem for everything. I wash hot water, I eat hot food, nice food, so I don't have a problem. Ho hloka ho sebetsa ka nako o khona ho fumana nako eno go ba ho sebetsa ka nako lokileng. Boholo bo ka etsang persente tse 90 tsa sepetlele sena bo a sebetsa. Sepetlele sa Pelenomi se Bloemfontein se sebedisa setsha sena bakeng sa tshallo morao ya mahloko a masapo le mesifa. E shebana also le ditlhoko tsa sepetlele tsa batho ba Kgaripe ba senang regional hospital ona jwale e re thusitse haholo ha ne re na le orthopedic backlog Pelenomi hospital o bane jwale re nka di orthopedic patient tseno re di sa Kgaripe mono ba kgonang ho thusa ka pelenyana teng. Mvambi o re jwale sepetlele sena se amohela le bakudi ba mahloko ohle ba setreke sa Kgaripe. O re ka nako tsohle ha ba ena le tshallo morao Bloemfontein ba romela bakudi Albert Nzula. Konelo le Khafola, Ditaba tsa SABC, Drumsbeck.